Itana trikam baper jongka KSU kalai poet rekelber arjara prosau. Kilalik ban khang bat ai shuti ye kibang bat kiwe ki bapenlong tre kani kasngi. Kabade kasngi kentang jongki kun Kristan ke Easter Sunday. Ha kani kasngi na keleng jongka seng. Kelalap bajan baru kibang ke penlong tre kam da buro me kani kasngi ke bakarpang. Ha kate ke jile jurep na keleng kaseng. Kelapak khang si sendan ikibang ke bapli perkaseng kelam hamru ikti kibang. Bakim de benilai persya ane kain deu thala ye kisngi kerpang jongki Kristan. Ha ukaru aku bor balapa do sama pensyairani Information and Publicity Secretary. Long bana keleng kaseng kapan pau. Badai ke jingle bum senyau ke sarkar MDA lene NDA. Iki pa jering mai Kristan apo ka jela Meghalaya. Karbah ki weipat ke jela kum ka Manipur Mizoram. Bat ki wei ki jela shatei lamingi ki shuti ya kum kane kasngi kerpang wala kade kata ka financial year. Kane ke jingle khang kerdap jong ka KSU ki bang bagan thup na mauyong maupram stanjib garikana opor shillong maukar khandailat habarik malki laimkra nomensong bara kaleng kabri uhanyo terapi borok kawe. Lock. Okay, close.